Mwiriwe neza igicamunsi cyiza nje kubagezaho amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Reka aya makuru tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Mutarama, no kuvuga ukwezi kwa mbere uyu mwaka, hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 7 n'110, ikaba iri ku kigero cy'impuzandengo yisanzurirwa muri iki gihe. Iminsi izagwamo imvura izaba iri hagati y'umunsi umwe n'itatu bitewe n'imiterere ya buri karere mu tugize igihugu cy'u Rwanda. Naho bamwe mu bo mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara bavuga ko ubujura bumaze gufata intera ku buryo hari n'abajura badatinya kwinjira mu nzu bene yo bayirimo, bageramo bakareba ibyo bashaka ntacyo bikanga, kandi inzego ntizigire icyo zibikoraho, bigatuma bamwe bavuga ko wagira ngo babiherewe uburenganzira, bituma basaba ko ibi bintu byakwitabwaho bityo ubujura bukarindwa. Naho ibigo Gates Foundation ndetse na OpenAI bigiye gutangiza umushinga wa miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika, no kuvuga arenga miliyari 72 tuzishize mu manyarwanda, uzafasha ibigo bya Afurika gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI mu rwego rw'ubuvuzi. Umushinga ukaba uzatangirira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi wa Gates Foundation Bill Gates yavuze ko iyi gahunda igamije kuziba icyuho cyatewe n'ihagarikwa ry'inkunga yatangwaga n'imwe mu miryango mpuzamahanga yahagaritswe ku itariki 21 Mutarama, no kuvuga kuri uyu munsi. Bill Gates yavuze ko AI ifite ubushobozi bwo gufasha isi kongera gusubira ku murongo nyuma y'uko inkunga mpuzamahanga zihagaritswe. Mu gihe umurwayi ageze kwa muganga, AI izajya ifasha mu gukemura bya bibazo umurwayi yahuraga nabyo, nka bya bifurumba by'impapuro aba abazwa, byose bikorwe mu buryo bwihuta. AI izajya inamubwira serivisi zihari ndetse n'abari buze kumufasha muri ubwo burwayi bwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Naho umwana wiga mu mashuri abanza mu karere ka Kayonza kuri uyu wa kabiri yasanzwe mu mugozi yapfuye nyuma yo kujya ku ishuri akagaruka mu rugo. Ubuyobozi buravuga ko umwana bikekwa ko yapfuye yimanitse mu giti cya avoka, ariko bakaba bataramenya icyishe uyu mwana kuko iperereza ryatangiye ku rupfu rwe, ariko na n'ubu rikaba ntacyo riratangaza. Uwo mwana akaba yari atuye mu mudugudu wa Rwangabareshya, akagari ka Shyogo, umurenge wa Nyamirama, akarere ka Kayonza. Amakuru avuga ko uwo mwana bakundaga cyane witwa Prince mu gitondo cyo ku wa kabiri tariki 20 Mutarama yagiye ku ishuri, ariko nyuma akagaruka mu rugo avuga ko bamwirukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Jean Paul Kagabo avuga ko uwo mwana yasanzwe mu mugozi yapfuye, bigakekwa ko yiyahuye. Umurambo w'uwo mwana wajyanywe ku bitaro kugira ngo korerwe isuzuma hamenyekane niba koko yapfuye yimanitse nk'uko bivugwa na bamwe mu baturage. Naho mu ntara y'Amajyepfo, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda muri iyi ntara CIP Hassan Kamanzi yasabye abanyamakuru gukora kinyamwuga bakirinda kugira aho babogamira cyangwa kugira abo barenganya. Ni bimwe mu byo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ikorera muri aka karere yagarutse mu bukangurambaga bwahurije hamwe abarenga 50 barimo abayobozi b'akarere ka Huye, ubuyobozi bwa Papress, abanyamakuru b'umwuga bakorera mu ntara y'Amajyepfo n'abanyeshuri biga itangazamakuru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP Hassan Kamanzi ishami rikorera mu ntara y'Amajyepfo, mu ijambo yagejeje ku bari bitabira ayo mahugurwa, yasabye abanyamakuru kwigengesera mu nkuru batangaza, bakirinda kugira uwo babangamira cyangwa ruhande babogamiramo bagamije inyungu zabo bwite. Naho imirimo yo kwagura umuhanda Prince House Giporoso Masaka ufite igice kinini mu karere ka Kicukiro uzatangira mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dushimimana. Uyu muhanda uzaba ufite n'umuhanda uca mu kirere uzwi nka flyover, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubwikorezi RTDA mu nkuru ziheruka gutangazwa. Uyu muhanda usanzwe ugendwamo imodoka nyinshi, ukagira imirongo 2, ukaba uzagurwa ukagira imirongo 4, aho uzaba ugendwamo mu bice 4. Uwo muhanda ukaba ufite uburebure bwa kilometero 10, ariko igice gituruka kuri Prince House ukagera ahazwi nko ku Cyamitsingi hakazubakwamo ikiraro cyo mu kirere gifite uburebure bwa kilometero 1.2, nacyo kikagira ibice 4, no kuvuga umuhanda uzaba ugendwamo mu bice 4. Ni umushinga uzafasha cyane mu guhangana n'urujya n'uruza rw'imodoka nyinshi zihurira muri biriya bice
ziva cyangwa zijya mu bice bikomeje guturwa cyane bya Masaka, Kanombe ndetse no gukomeza mu ntara y'Iburasirazuba n'ahandi, utaretse n'izijya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. Imodoka zimwe zizajya zinyura kuri icyo kiraro cyo mu kirere, izindi zinyure munsi yacyo mu muhanda wo hasi, ibintu bizafasha kugabanya ubucucike bw'imodoka no koroshya urujya n'uruza. Mu makuru ari kuvugwa muri siporo y'umunsi, shampiyona y'u Rwanda yakomezaga aho El Mereki yanganyaga na Rayon Sport ibitego 2-2. Ku rutonde rwa shampiyona nyarwanda Al Hilal ni ya mbere n'amanota 35, Police FC ni ya kabiri n'amanota 38, APR FC ni ya gatatu n'amanota 33, El Mereki ni ya kane n'amanota 32, Rayon Sport ni ya 9 n'amanota 25. Kuri ubu ngubu kandi muri BK Arena ho hagiye kubera umukino w'u Rwanda na Zambia mu gikombe cya Afurika cya handball kiri gukinwa ku nshuro ya 27. N'irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu 16 bizavamo 5 bya mbere bizaserukira umugabane wa Afurika mu gikombe cy'isi cya handball kizabera mu Budage mu mwaka utaha w'2027. Ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc ryareze Senegal rivuga ko bagomba kuyambura igikombe cya Afurika kubera ko yikuye mu kibuga, bavuga ko byagize ingaruka ku bakinyi babo kandi ko bijyanye n'ingingo ya 82 y'amategeko agenga ruhago. Mu bindi kandi bikomeje kuvugwa mu myidagaduro, Michel Kuka wamenyekanye nka Lumumba yashikirijwe imodoka kubera umurava n'urukundo yagaragaje mu gufana ikipe ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, no kuvuga mu gikombe cya Afurika umwaka 2025, aho yakunze kugaragara iminota 90 yose ashyigikira ikipe y'igihugu. Nanone kandi urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko DJ Tox afungirwa mu igororero rya Nyarugenge riri mageragere mu minsi 30 y'agateganyo, bitewe nuko hari impamvu zifatika zimushinja ibyaha 3. Icyakora nta mpamvu zihari zimushinja icyaha cyo kwanga gupimwa hakoreshejwe ibyuma bipima ko wanyoye ibisindisha, nk'uko yakomeje kugenda ahakana iki cyaha. Hanze y'u Rwanda, ku mugoroba wo kuwa kabiri mu gace ka Barcelona muri Espagne, gari ya moshi itwara abagenzi b'imbere mu gihugu yataye inzira inyuramo igonga urukuta, umushoferi wayo asiga ubuzima naho abandi 37 mu bo yari itwaye barakomereka, barimo 5 bakomeretse bikabije. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze batangaje ko iyi gari ya moshi ya Rodalize yagonze urukuta rwari rufashe ubutaka maze ruragwa rwinjira ku murongo wa gari ya moshi inyuraho, bituma habaho iyo manuka. Naho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko abimukira baturuka muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bateje ikibazo cyane mu gihugu cye. Uyu mutegetsi avuga ko yamenye Kongo Kinshasa kubera guhagarika intambara yayo n'igihugu cy'u Rwanda, yagaragaje abaturage b'iki gihugu nk'abantu bagoranye ndetse bari mu babi kurusha abandi kuri iyi si. Amakuru aturuka muri sosiyete sivile yaho agaragaza ko ingabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu zari ziteraniye muri Rond-Point ya Kivimvira mbere yo koherezwa mu bice bitandukanye by'ingenzi mu mujyi wa Uvira no mu muhanda werekeza mu kibaya cya Rusizi. Ingabo z'u Burundi zamaze kugera muri Uvira, zikaba zatangiye kugaragara muri iki gitondo nko mu gace ka Rond-Point ya Kivimvira. Reka amakuru yavugaga kuri uyu munsi nyasoreza aha, mwakoze kubana nanjye muri aya makuru yaranze uyu munsi wa gatatu. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.